Apa nih? Start the descent. Angel Woman. Let's go. Udah berubah nih kayaknya bentar lagi. 違う Not this one. Oh, nih pada Sigal. ditanya-tanya nih. Disuruh maju orang-orang kan. Anak-anak bocah di depan Tailmon gitu. Ini ditanyain nih, ini anak terpilih ke-8 bukan? Bukan kata dia. Tuh kan berikutnya. 分かっているだろうな If you lie to 嘘を me, つけば I'll 子供たち measure は these 皆 children. 殺しだぞピコデビモンパンデモン様なんだ Wait, no. 8人目が見つかり They まし found てござ the いま eighth す child. 何 What? What they found them? 光 Hikari 聞いた ketangkap. かっているよしそうと分かればここに用ははこやつらはいかがいたしましょ Apa jangan-jangan tujuan aslinya tuh dia pengen ngebangkitin ini kali ya, Lady Devimon dia guys. Biar punya cewek ない kali 眠 dia. らせておけ後でゆっくり味見する Okay, Techi, let's hurry up and go to International Exhibition Center. Pay yourself. Don't worry, we will take another Exhibition. Berarti ini kesini ya? Ah, gue mau nge-save dulu guys ah. Biar kagak ini nge-crash bahaya guys. Nyesek gua ngulang aja jauh. Sini gak sih kita? International Exhibition. Kesini gak sih? Apa ke bawah ya guys? Bentar. パンデモンうどこに行くんだろう今のうちに中で捕まっている人たちのところに Let's go find them. Wah, butuh grinding gak sih guys? Aduh, cepetan dia ya. Di mana-mana. Dia jadi game tercepat guys. Anjir, punya continuous attack bos. Ngeri kali. Sakit gak sih? Continuous sih. Oh, dia modelnya kayak Ikakumon gua guys. Nyerangnya 2 kali, tapi nah kalau ini sekali nih. Dua kali guys dia. Aduh, gue pengen dapetin itemnya guys, sumpah. Kayak berguna deh. Mau bantai gak guys? Dapat kayak gue. Dapat guys. Lagi, serang gua lagi. Serang gua lagi. Fisikal serangannya guys. Mati sama counter anjir, gak jelas banget. Aduh, nggak dapet, susah guys. Skip aja lah ya. Ntar aja kita dapetin. Oh iya, nanti kan ada tempat kecil banget. Saya ingat gue tuh spawn tuh gede dah kalau di Digimon World 3. Kecil banget guys tuh spawn. Tapi tebel aja. Heal dulu kali ya.
dipakai heal gak sih? Nyari counteran. Sakit ayo. Modal 200 saya bisa dapat 600 hit aja. Let's go. Wah, gak naik level nih. Sini lu mau maju nggak lu sama gue sini? Sekarang grinding guys. Masih level masih bintang 1, gue kira udah bintang 2 di sini. Mati. Sorry you. Dikit lagi naik, bos. What could Hikari have ま been? さか光の耳。光ちゃん。詳しい話は後で。 I 行こ feel う。 you. Let's go, yeah. あれはヤマトさん、ソラさんの。何？ヤマト？ Why is どうしてここに？ he here? 怪獣？ Kaiju mulu ngomongnya. 怪獣では They're not monster, they're Digimon. Please don't worry, they'll our allies. 味方？ Teman, rekan. ヤマトさん、ソラさん、ゴシロウくん、ここにいたの？ヤマト！親父。おーい。ジュン先輩？タケル！ Takeru, お前、 why are you here? お兄ちゃん I was so worried about you and your お兄ちゃん。ママも途中まで一緒だったんだよ。そのデジモン。 The Digimonis, 何をするつもりだ？ apa yang lu rencanakan gitu? Ini jurusnya Famdemon ya, Death Scream gitu. だったら何なの？ Ini diobatin. Dia benar di sini dia diobatin. Di heal dia pakai kartu anjir. ビリボン。あれ、 What was I? このデジモンは悪いデジモンじゃないよ。タグと紋章 It's を持っ good てるんだ。 attack and a crest. So that's Hikari Tech and Crash. I want to rescue Tailmon. She's been captured by Famdemon. テイルモンが Tailmon is the egg child's Digimon? 本当か？ Are you serious? まさか。 No way. 光は一 Where 体 is どこ Hikari right now? そうか。 She was captured and taken バ to ンデモンのと Famdemon. ころに連れて行かれたんだ。源内さんによると、この屋上に Center of the barrier is on this バンデ rooftop. モンはおそらくそこに。 Nah, kita nyamperin dia kah? みんな、行くぞ。よし。 I 案内 lead しよ you う。 there. Ayo lawan. Jangan takut. 邪魔 Don't す get る in な。 our way. Let's go. Menyelamatkan adeknya temennya. Gokil. Adek temennya. Hihihi. Hanya ini saja, bro. Are you fucking kidding me? Ini cuma di segini doang sih. Gak usah hemat-hemat aja lah ya. Miss lagi bro. Ah ini kita ada dia selalu aja, kita tahun aja bos. Kita nggak tahun kali gratisan bos. Gila diserang bos. Biar gua naik bos. Hati-hati bos. Ah nih. 暗いよ。頼む。シャドウウィング。
Makan tuh. Ayo Anger gua naik lagi dong. Nah, baru kali ini lu nyerang, bos. Baru kali ini nyerang, lu sakit kan? Mati Anda. Kita kroyok dia, guys. Let's go. Ya, nyerangnya ke dia, lu salah lu, bro. Buat gua tebel yang itu, bos. Nih, lu makan tuh. 900. Ya, ngincar ke situ lagi. Nggak tahu gue punya Anger kali ya. Jurus lagi. Bonding gua. やりましたね。 Level, bos. Iron Fragment. 助かったよ。 Thank you あ everyone. りがとうみんな。さあ、屋上に急ぐぞ。 Nah, di sini ada sesuatu kah, guys? Sepertinya tidak ada, teman-teman. Ada tempat save, bagus. Gue kudu save ya, guys, biar kagak nge-lag. Gue takut nge-crash. Guys. Sini aja lah. Aku takut nge-crash, kakak. Nggak ada apa-apa. Let's go. Jangan lupa di lorong nggak boleh lari. Kelamaan. Terlalu menuruti peraturan. Ini keadaan genting, bos. Wow, apakah kita akan terus ke atas atau ke samping dulu? Oh shit. Puh, kita akan memancing ya. Mancing, teman-teman. Geyser Nail. Sakit ya. Let's go Garudamon. Here we go. Ini yang ngeselin sih ini nih, si Slimon. Buster tuh 1 ya. Mega Blaster juga 1. Will Spread 1. 2. Tapi gua mau Hornbuster, you know. Gonna die. Incernya itu aja. Bener aja. Lumayan, Hornbuster gratis. Kasih lah, ngetahun dikit, bos. Anger gua nyala, bos. Rasakan ini, teman-teman. Ntar kita cekit dulu pas gua. Oh shit, gua rasa ini jalan yang benar, guys. Oh
shit, ini sepertinya jalan yang benar guys. Sepertinya itu jalan yang benar teman-teman. Ketemu lagi anjir. Gue mau ngambil kotak dulu ya. Weh, udah sekali aja. Naik dong. Buster. Sakit bos. Hati-hati bos. You're gonna die 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 bos. Onegaishimasu. Sakit. Lumayan grinding. Come on guys. Tidak, aku tidak mau. Hehe, aku bisa melewatimu. Cuman kapsul doang anjay. Please jangan ada lagi, please. Please, let's go. Sebentar, berarti kan itu ke situ ya. Wah, di sini ada sesuatu guys pasti. Tidak, dia akan berbalik guys. Kita tunggu aja kali ya. Sini lo, kejar gua. Ye. Awas BG. Tidak bisa be. I'm the best that ever was, you know. Oh shit, pasti di sini ada sesuatu guys. Oh, anjir. Apakah kita akan pancing dia? Tidak bisa, ini zona nyaman. Zona nyaman, bro. Oh shit, dia kesini guys. Guys, tolong aku guys. Oke, kita ikutin pelan-pelan. Oke guys, kita ikutin pelan-pelan. Sini. Oh my god, pasti ada sesuatu di sini. Gabungan, lu minggir dulu ya. Of course, jalan di pinggir. Kamu ikutin aku sini. Aku bisa lewat deh. Sama aku bodoh. Dan itu pasti ke atas. Tapi aku mau kesini dulu. Gabungan, awas jadi jalan ya. Oh, gak ada apa-apa guys. Dia sampai sini nih. Sini kosong ya. Kita ke atas terus berarti nih. Wah, akhirnya ada tempat save. Save dulu guys. Biar nggak crash anjir. Di mana dia?
Pam Demon, are you here, Pam Demon? Pam Demon, are you here, Pam Demon? Ya, ketemu juga dia. 娘、お前はなぜ自分から名乗り出た？ Little girl. みんなを苦しめるから。テイルもなぜ8人目の顔を見ない？そんな娘は知ら No, ない。 that girl, she's not そん the な eighth やつ child. 8人目などではない。なる光。ほど。そうか。8 And 人 it's 目は光 Hikari. というの。 Hikari Tailmon, prepare yourself. 光。させるか。 Diselamatin. うる Steven さ have くなっ arrived. てきたな。 Pesky. 笑ってる余裕 This is な not どない time to わよ。 learn. みんな、お待たせ。 Sorry to keep you waiting. Mimi, みんな揃ったんだ。 everyone here. 77-nya di sini ya? 手を出したら承知しないぞ。 Diambil. バンデモ様。 Gagal. これさえこちらにあれば怖いものなしです。よくやった。これでお前たちなど相手ではない。ああ Ngelawan nih kita. Yes. Enggak ada animasinya digerak. Oh, harus dipencet dulu, guys. カイザーネイル。ハンマースパーク。 Oh, udah ultimate semua ya. Kecuali Patamon sih. フラウカノン。強い。強すぎる。皆さん、これでおしまいかな。 Ambil openin, open ke knuckle. Ah, kerasa karena tipe darkness kalah sama tipe cahaya, guys. まあでも観念しろ。このくらいで私を Even we 倒 able せ to るな keep どと me 思 with his うな。 death. ナイトレイド。 Wow. Wah, dilindungi lagi. Tidak. Tidak. 雑魚が邪魔し Don't get in my way. ウィザーモン。ウィザーモン、死んじゃダメ。無事か。 Are you okay, Tailmon? テイル。ウィザーモン。 I'm sorry, すまない Bizaman, for involving you こん in なこ all とに of 巻き込ん this. で。いいんだ。 It's fine. If I had met you, I will save a life without any meaning. 君に会えて。 So I'm glad to have met you, ウィザーモン。 Bizaman. ありがとう。 Arigato. ウィザーモン。 No, Bizarmon. Wah, nyala tuh Digivice-nya. 苦しい。 Sakit. 光受け取れ。しまった。 Tangkep yang bener. Dapat berubah juga loh kira. Tereret. Apakah kopi? Josinka. Langsung jadi cakep kia, bos. Lihat deh. Tetep aja kartun sih. エンジェルモン。テールモンが天使。 Gak kopi. Aduh, gue cepetin ya guys. 現実世界にまで。この Mega copyright ini adalah salah satu cepat. Ayo cepet 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 cepet. Cepat, woi. Aku kecilin aja kali ya. なんでも Aku kecilin aja guys, copywriter. Copyright. Bisa ini milih. Tadi dulu masih ada lagu ya guys. Digivice equipment. Oh kan ada Tailmon, cok. PR sih PR banget. 300 dia, bos. Si PR iya.
Aduh, aing mah boy. Bikin kah? Aduh, ini nggak usah kali guys. Di bus 2, di bus 1 ya lah. Ngapain lu dikasih speed boost, cok? Aduh, gua bingung mau ngasih apa ke Tailmoon. Lemah banget, bos. Masalahnya, bos. Depus dikasih ke sini ya. 2 lagi. Rapi banget ya, guys. Speed boost 4 coy. Lurus banget, lurus. Ngebut banget, kebut. Gue kasih dev charge kah? Kasih support gak sih guys? Tuh attack charge ya? Dev charge deh gue kasih. Satu aja gak usah banyak-banyak. I'll activate. Heal. Shit. Are you gonna shit? Sepertinya ini di sini lebih cocok. Revive kasih gak sih? Iya ada drain attack guys. Gak bisa guys udah. Kita bikin kali ya sintesis dulu guys. Ini sorry ya suaranya gak ada soalnya copyright pasti guys. Bisa sih bikin, let's go. Tailmoon, gue udah bikinin nih dev boost. Shit man. Udah ya, cukup kali bos. Cure all. Ini apa? Drain attack. Gua bingung. Udah nggak cukup lah. Siapa sih emang yang gue pakai? Oke. Cukup kali ya gua rasa guys. Let's go kah? Yuk let's go. Dia ada copyright gak sih? Copyright anjing. Udah gak copyright guys. Aman. Let's go. Setup dulu bos. Let's go. Ini apa? Oke. Holy arrow. Sakit bos. 3 destroyer. Nge-break bos. Aduh ini 20 boros buat guys, sumpah. Counter bos. Counter bos.
penting kalau ada Grizzly Wing-nya nge-heal dia. Biar sampai bikin dia nge-heal guys. Shadow Wing. Tuh, Night Ride-nya nih nge-heal nih. Tuh kan ラ nge-heal. ッキーストリームゲットスクリーム Bahaya guys, bahaya ゲッ guys. トスクリーム Wah, sticky bos. Ih, ada ngeheal kok, nggak usah diinin ya. ガデストロイヤー。シャドウウィング。 Gak usah pakai skillan healan lah. ラッキーストリーム Please counter bos, ゲットスクリーム counter bos. Nggak ada counter dia. ガデストロイヤー。 Let's go, bakar dia, bakar. Mana dia? Gonna die. お疲れ様。 Anjay. Udah level 30. Gitu dong, naik level gitu loh. Fokus. Give your power to Digimon. Copyright guys. Guys, copyright ya. Kita gue kecilin aja lah. Power Cannon, Hammer Spark. Yeah. Boom. Kaiser Nail. Ya, gue dubbing tuh, gue dubbing copyright. Shadow Wing. Giga Destroyer. Heaven Knuckle. Holy Arrow. Tuh gue kasih tuh. Oh. Demon Venice. Masih ada copyright gak? Masih ada suara gak? Oh, udah gak ada guys. Kalem. We did it. 俺たちバンデモンを倒したんだ。やればできるじゃないか。なあ。これで世界を元 So に will 戻せたのか。 the world return to normal. Iya udah menang kah? 二人ともどうしたの？よく見た？なんだ。霧。 Oh iya, kabut itu masih ada. Belum hilang. Nanda gitu.